Horas bangso Batak. Horas madi hamuna anak ni raja suang soni boru ni raja. Roh hamim se di hamuna amang inang pada pakkubohi majupangi hamuna imana mo taringo tu adat Batak Pote. Iwa setikon dia muna amang inang anggia majutu panggabia parhorasan jidupangan ni video namyang. Ubah kami mau se taringo tu adat Batak Pote ima sui apang na opat. Dihamuna raja manuturi matutu hamu sian hami cuduk na poson. Ala siringdo sukunon terlumobi di hami cuduk na poso. Dia tutu sui apang na opat. Bola na hobe di hami sian na usukun hami akar raja panuturi nang akan tutua tasongonoma na boy hurak kupami dia muna amang ina tadumobi tu hami tu orang niba sudut na poso amma na boy tarsapka bolo didokon sui apang na opat dua mon ima arong sui apang ni paranak do sui apang ni parburu dia matutu sui apang ni na opat ni paranak na parjono mai ima pamarai ima bapatua manang bapa uda ni panguli na paduasa siuti apang ima iboto ni panguli na patulusa si madokon omane na haha ni panguli na papaca parorot manang naburu ni panguli. Berarti nak ini dia muna amang inang opak ma sui apang na opaton na perjuno may pamarai siuti apang si madokon dohot parorot ima jan paran. Tau duti ma mesin dia muna amang inang sui apang na opat sian parburu na perjuno may si jalo wara omatong bapak tua manang bapak uda ni si boru muli na paduasa tulang omma nairok na si jalo upa tulang ima tulang ni si boru muli na patulusa si molohon si molohon ima iboto ni boru muli na bawa paca pariban tidak mau akang ni boru muli. Jadi evolution nak kini dia muna amang inang sui apang na opat ni parboru ison nak kini sui apang na opat ani paranak odo na marsitari paran mono si jalo bara marsitari paran ma bolu si jalo bara nak kini cepar berburu marsitari paran ma tu pamarai na paduasa sian paranak nak kenin si utiapang omma marsitari paran turang ni si boru muli na patulusa si mangan dokon paranak si molohom ma sian parburu irok mai iboto ni boru muli berarti molo onak kenin si madokon haha ni panguli marati onak kenin narsitari paran ima si molohon iboto ni boru muli marati ketemu mana sida namar lai tunggane manuturi ma dia mu amang inangate baru na popatsa nak kenin sian paranak parorot manang na boru ni panguli marsitari paran mon tu pariban ni parburu ima akang si boru muli atarumi daun yan dia muna tanya manginang alai adorang so suku ni hami piga hari na salpu memang agak rumit do dapat nami dia tutu inaro ape dung pe
adok si ada nanda tua na badok ikon odo na marsitari paran ido ibina dapat nami dihamuna amanginang ida dan mangguruyam alai pidoman nami dihamuna amanginang tarluwewi dihita sudut na poso asa tapoto tutu dia matutu sui apang ni na opati sian paranak do siap berburu gabi bahan materi mon ate dihamuna amanginang manang informasi na gabi huwataw kami di Bukasyatik idada na manggurui kami alay napatol hason do kami ang giya tutu terlubobi tu hita sudut na poso boy ta boto giya tutu sui apang ni paranak do sui apang ni berburu jadi sone ma dihamuna amanginang di channel nami on ima Anton nana ngarong piga-piga huban hami taringo tu adat habatakotai mangido jala panuturi hamu dihamuna amanginang molo tu murang pe sikop jala dasip watao kami di Bukasyatik ang giya tutu di panuturi mune lambar tab para binotuan nami di akanaso otik dope para binotuan nami taringot tu adat habatakotai mau lihat ma di sa sadukna oras ma di sa sadukna tabi ma sian hamin